Lijep pozdrav svima! Danas ćemo imati radio emisiju posvećenu materinskom ili materinjem jeziku, jer se upravo na današnji dan obilježava Međunarodni dan materinskoga jezika. Poslušajmo pozdravne riječi na romskome, albanskome i slavonskome šokačkome govoru, koji se još uvijek mogu čuti u hodniku naše škole. Salam alaikum kretenđe, kašnolkava radio. Mjerdita. Faljen Isus i Marija. Evo prilike da malo divanim onako kako me moja mama učila. Kao što smo rekli, 21. veljače je dan koji je na međunarodnoj razini posvećen materinskom jeziku i obilježava se od godine 1999. A što je to materinski ili materinji jezik? To je naziv kojim označavamo prvi jezik koji neka osoba nauči u svojoj obitelji. Iz toga proizlazi da je ovaj dan posvećen bilo kojem jeziku kao sredstvu sporazumijevanja i izražavanja, jer je svaki jezik nekomu materinski jezik. Kako o hrvatskom jeziku progovara pjesnik Drago Ivanišević, poslušajte iz teksta njegove pjesme Hrvatska, koju će pročitati Ana Prica. Drago Ivanišević, Hrvatska. Ni brda nisu, ni doline, ni rijeke, ni more, ni oblaci nisu, ni kiša, ni snijeg nije. Moja Hrvatska, jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda. Hrvatska je riječ koju naučih od majke i ono u riječi mnogo dublje od riječi i ono dublje s Hrvatskom me veže, s Hrvatskom Hrvata, s patnjama njinim, sa smijehom i nadom, s ljudima me veže. Te ja, kao Hrvat, brat sam svih ljudi i kud god idem, sa mnom je Hrvatska. Još nije poznat kao pjesnik Drago Ivanišević, ali naš učenik Marko Jurić o svom jeziku progovara na sljedeći način. Moj jezik. Predamnom brežuljci, more, visoke planine, zelena ravnica u koju me zove pjev ptica. U njoj žive ljudi, vesele čudi. Zovu me jezikom svojim, da ga prihvatim ko mojim. Na svakom uglu, u svakoj kući, svi ga slave pjevajući. Nema niti jedne osobe koja nije čula za tu zemlju, za taj kraj u kojem se priča ča, što i kaj. Sada će nam učenica Dafina Duraj pročitati pjesmu na svome materinskom albanskom jeziku, a poslije ćemo čuti koja je tema pjesme. Dashuria, të kom dasht më zemër, të kom dasht më shpirt, që ti për meje do më ik kur nuk e kam dit. Një zemër e pata dhe ata ta fala, ma more, ma theve dhe për jet ma ktheve. Me fjalë më the të dua, më zemër më the si për mua. Dua të shkoj, dua të haroj, për dije një gjë që gjithë të përkujtoj. O čemu se radi u toj pjesmi? U toj pjesmi se radi o nesretnoj ljubavi. S nekoliko rečenica na romskome jeziku obratit će nam se Edin Gušani. Akhardia Edin Gušani, medati čip si romani. Amgri obitelj vačaren, hrvatski ta romski. Voli medati čip, ke si aračoma, voliv ke voliv, e narodo, mungro bahtalipe, majbit voliv te žalbav romane.
Možeš li nam to što si rekao na romskom prepričati ukratko na hrvatskom jeziku? Volim pričati romski. U mojoj obitelji svi pričaju romski jezik i volim pjevati na romskom. Vanja Radauš. Prva rič što sam je čuo. Prva rič što sam je čuo, od matere naučio, bila je hrvatska. U Slavoniji, zemlji rođenoj, voljenoj, divane uvijek, od kako pamte, samo hrvatski. I divane, i psuju, i pivaju, i plaču. A momci tepaju, maze se cure, divane snaše, brundaju babe, didaci mudruju, sve na vom jeziku našem, starom, dragom, hrvatskom. Ova pjesma Vanje Radauša, poznatoga vinkovačkog umjetnika, koju je kazivala učenica Marija Cerančević, uvod nam je u sljedeću najavu, a to je govorenje na štohavskome narječju, to jest šokačkome govoru. Naš je dida imao štagalj, ja imam garažu. On se sunčao na njivi, ja idem na plažu. Did je imao konje vrane i debele gice. A ti imaš golubove i zelene kanarince. Šarene je krave imao, sira, mleka i kajmaka. A ti kupiš pola litre i šarenog tetrapaka. Veliki je voćnjak imao, od roda se lome grane. A ja imam limun zelen na balkonu s južne strane. Did je pića uvek imao, dobra vina, šljivovice. A ti mečeš Coca-Colu u bife od iverice. Na krevetu on je spavo, rastovina ima siva, a ti ležiš na francuskom, Čim se maknem, on se klima. bunarskom je vodom prao, bele noge u lavoru. Ja u belom kupatilu, Voda miri, sva po kloru. did je posla uvek imao. Bila zima ili leto, a Mi gleđemo televizor, a oko nas svuda beton. Evo, upravo smo čuli kako to izvorno zvuči šokački jezik. Jezik koji pokušavaju sačuvati od zaborava štokavčići. O tome tko su štokavčići pisali smo u našem školskom listu Agma, a sada o njima možete saznati izravno putem ove emisije. S nama je u gostima Marija Cerančević, učenica naše škole i jedna uz brata Tomislava od prvih štokavčića. Marija, tko su štokavčići? Štokavčići su djeca iz Slavonije koja govore, recitiraju, glume ili pišu tekstove na slavonskom dijalektu i tako čuvaju šokački govor. Ali štokavčići su i priredba koja se već 9 godina u studenom održava na manifestaciji Šokačka rič u Vinkovcima. Na toj priredbi mi štokavčići nastupamo, glumimo, sviramo i družimo se u hotelu Slavonija. Od kada postojite? Štokavčići postoje skoro 9 godina. Ime Štokavčići predložio je Mladen Kušec, pa volimo reći da je on naš kum. Doktorica Anica Bilić prihvatila je prijedlog, a voditeljica nam je Ksenija Petričić. Koliko vas je? U početku 2004. godine bilo je samo 2 Štokavčića, Tomislav Cerančević i Tena Matijević iz Ivankova. A sada nas ima 100-tinjak iz Retkovaca, Prkovaca, Strizivojne, Babine Grede, Vođinaca, Ivankova, Bošnjaka, Cerića, Otoka, Donje Bebrine, Komletinaca, Županje i Vinkovaca. I koji je cilj vašeg okupljanja? U mnogim se obiteljima više ne govori slavonskim dijalektom, pa evo Štokavčićima je cilj i zadatak da recitirajući, glumeći i nastupajući na različitim priredbama i na ovaj način sačuvaju šokački govor od zaborava.
Poslušajmo još nekoliko riječi na materinskom govoru brojnih Slavonaca kako bismo taj govor sačuvali od zaborava. Mirjana Vranić, ja Čaruga. Ja sam svetu glavniji bio kad sam bio mali. I u šteti, i u šali, i kad kom pofali. Mirjana Vranić, ja Čaruga. Ja sam svetu glavniji bio kad sam bio mali. I u šteti, i u šali, i kad kom pofali. S pračkom ja sam komšijama penđere izlupo, detelinu mladu gaco, mačke za rep vuko. Koje sreće, još bi mladec do Čaruge doguro, da mi onda bube dada ni kajši mi zguro. Mirjana Vranić, začuđeni dida. Na kraj sela kuća mala, oko nje je plot. Lepa njiva sa svih strana, grli didin dom. To je čudo kad god bilo, al trefi se zlo. Nesta njiva i čardaka, smanji se i didin od. Stoji dida nasred praga, u opanku svom. Napred gleda, brke suče i čudi se tom. Napram njega drvoredi i katnica 100. Kud li krenit, šta uradit, pita se sad on. Evo, došli smo do kraja današnje emisije koja je posvećena Međunarodnom danu materinskoga jezika s ciljem promicanja jezične raznolikosti i očuvanja takozvanih malih jezika koji sve brže i brže nestaju pod utjecajem dominantnih jezika kao što su engleski, španjolski, francuski, ruski i kineski. Nadamo se da će se naš hrvatski jezik očuvati i za sljedeće generacije i to u svim oblicima. A da bi se to ostvarilo, moramo se truditi svi. U današnjoj su radio emisiji sudjelovali i njezinu realizaciji doprinijeli učenici Lida Geričević, Ana Prica, Marija i Franjo Cerančević, Edin Gušani, Dafina Duraj i Marko Jurić. A naravno, nastavnice hrvatskog jezika su nam bile glavna potpora. Hvala na pozornosti. I do slušanja.